Evo, ova izložba koja se zapravo otvara u okviru 12. Bijenala akvarela nosi naziv Susreti sa savremenošću i ona na neki način objedinjuje različite radove 18 autora i jedne umetničke grupe i oni su predstavljeni ovde u salonu Narodnog muzeja i u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Na neki način ovaj kustoski koncept pokušava da u svoju formu zapravo upiše istoriju same manifestacije. Dakle, jedne manifestacije koja postoji više od 20 godina i tradicionalna je manifestacija i na neki način je definisana jednom tradicionalnom likovnom tehnikom kao što je akvarel. Sada, zašto susreti sa savremenošću? Zato što sama likovna kolonija koju organizuje Savremena galerija Zrenjanin nosi naziv Susreti akvarelista i na taj način se poigravamo sa tim koliko je zapravo akvarel danas kao likovna tehnika u mogućnosti da pruži taj savremeni vizualni izraz. Ovih 18 autora mislim da pokazuju da je zapravo akvarel tehnika jednako ravna svim drugim umetničkim tehnikama i da ne treba zapravo savremenost prihvatati beskompromisno i širiti manifestaciju na neke druge medije, nego ispoštovati na neki način odluku kulturnih radnika tadašnje Jugoslavije koja je pre, koliko 12 ovih izložbi odlučila da se bavi akvarelom. Ova izložba predstavlja akvarel u različitim formama, u vidu videoinstalacije, animacije, u vidu instalacije, u vidu jednog procesualnog akvarela koji nastaje kao land art rad u prostoru i koji izlaže samo dokumentaciju i ovde u samom salonu muzeja gde imamo zaista vrlo tradicionalne akvarele ili lavirane tuševe.